Drug awareness football Bataimung Songjaka Jompujala SDP ni Lua Jibongbai Tini competition lo a group ni khela eba Thwngmung Bataimung Thongjaki tongo Uja Golagati High School ground no a group tongo total Kaibrei team Pulawa Thwnglai tini Yongra Bodol by Ramanik Para Keplaingka Yongra Bodol Abahakino second khela Thwngjaka Damang Shadu Para by Ramhori Para Keplaingka Damang Shadu Para 3-0 ke Paithak Salni Thwngmung Thongjaki tongo Yongra Bodol by Damang Para. Sub division by Hojag, Proyas by 15 August ni kaisa football tournament Hojag. और फुटबल टूर्नामेंट टोटल 18टा टीम पार्टिसिपेट खाइलेखा आरो बिसिम तिनि पुला जे खेलांगमानि आबोखै यंग्रा पारा बाय राममानिक पारा जों कायसा खेलानि पाइखा खेला पाइखा कायसा आरो यंग्रा ब्रो दुइ गोल बाय पाइखा राममानिक गौ कायसा गोल देखा दुइ एक बाय बरो पुला मैच पाइखा बेताबुते कायसा मैच होना नाय दं एक्चुअली जों टूर्नामेंट नि बिसिमते रायराव थानी जे ड्राग्स एदिगं मानि आबनो तुइ जों कायसा awareness खायमानि थेयाबो न जों आशा खायो जे ओ खेलानि होइते रायराव किसाले ड्राग्स न तुइ किसाले बरो बियां सिनारो sini Jampujala sub division ni sini police sub division SDP ni Thwngmung bai sini Tagarla Jampujala sub division a kaisa drug awareness khainan bagi amai ke tournament berjaka angka sengamno tinta venue khaika kaisa angkamo ujan golagati ta kaisa angke sini Tagarla Ningkata kaisang nai Jampujala nai ya ora thungbai mani yagolo angke se Tagarla bini khainai aro 6টা team tongo aro sini berama 8টা team aro Jampujala ke 4টা team amai ke team khainai senjate sini sikla chalai rok drug bai jara kubuli tongnai rok no senjate khela dula bai kengri toni manno abo chesta khaisen sini sub division ni police operation Boroni Thwngmung isen kaisa meeting khaleye amai ke sing murduk tana khata ke tini ora ta thanglai tongo tini yongra bodol bai rammanik para thanglai mani rammanik song chenkha yongra song 2 gol lui pekha rammanik song gol kaisa